Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, počituvani braća i ceneti sestre. Danas će se družimo na tema koja go nosi naslov Važna knjiga. Spored mene, ova knjiga je najvažnata knjiga posle knjigata na Allah subhanahu wa ta'ala, Kur'anot. Ova knjiga, počituvani, se deli na dva dela. I ovi dva dela ili se jednakvi, ili pak jedni od del je pogolem od drugi od. Ova podelba zavisi od avtorod na ova knjiga. Mentalitetod, kulturata i karakterod je kontrolirat goleminata na ova knjiga, kako i nezinite podelbi. Čudno je to što ova knjiga je pišuvana mnogo dolgo vreme, dori ni sami od avtor nego znaje vreme trajnjeto. Naši od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala za ova knjiga vo Kur'anu ni veli: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَوُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala u ovaj kuranski ajet vo prevod na značenje ni veli: i knjigata će bide postavena i te gi videte grešnicite preplašeni poradi toga što je vonea. Teško nam će zboruvat kakva je ova knjiga, ni tu mal, ni tu golem grev ne propuštela, se nabrojala. I će go vidat zapišano to što go robotele. Tvoj gospodar nema nikomu nepravda da napravi. Ja znajete li ova knjiga? Što se odnesuva do njezini od avtor, to vas i ti počituvan brate i počituvana sestra. A što se odnesuva do nezinite podelbi, to se tvojite dobri dela ili pak tvojite loši dela. Allahov robe, gi sobiraš parite za poto da gi ostaviš. Ja gradeš kućata za poto da ja ostaviš i već je nikogaš da ne se vratiš voneja. Se trudeš da kupiš ubava kola koja pokasno te ja ostaviš i se na ovaj dunjalog te ostave me, osven ova knjiga koja ne druži od naše to rađanje i sve dodeka ne odvede do jedna od vratite, vratata na džennetot, go molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne napravi od onije što će vleza dva ova vrata ili pak pred vratata na džehennemot, Allah da ne sočuva od nego. Zato što tvojite dela se ne razdelni od tebe, kako lanče okolo vratot, a na denon na proživovanje to, će ti bide kažano: Ikra kitabeke kefa bi nefsike li jaume alejke hasiba. Čitaj je svoja ta knjiga, dovoljno ti je to što smetka te polagaš. Čudno za ova knjiga je to što avtorot i posle smrta produžuva da pišuva vonezi. Kako to? Ako čovjekot izgradil džamija, će mu bidet zapišuvani site dobri dela vonea, sve do odredeni od čas. Isto tako sostanatite dobri dela. Ako čovjekot ostavi za sebe loši dela, će mu bidat zapišuvani vo negovata knjiga sve do odredeni od čas. To oni go potvrdova hadisot na Allahovije pratenik sallallahu alaihi wa sallam kada ni veli: koji će ožive nekoj islamski sunnet, će ima nagrada za nego, kako i nagrada za site koji će postupuvat po nego, bez da se namali nivnata nagrada. A koji će ožive nekoja loša praksa vo islamot, će go snosi grevot, kako i grevot na site koji će go pravat, bez da se namali nivnata kazna. Pa zato, počituvan brate i počituvana sestru, vnimavaj kako je pišuvaš svoja knjiga.